Dobro večer, dobrodošli na Sarajevske debate. Tema kojom se večeras bavimo jeste jedna od ključnih tema s kojima se Bosna i Hercegovina, ali i region suočavaju posljednjih godina, a to je tema Otvorenog Balkana, to jeste da li Bosna i Hercegovina treba pristupiti ovoj ekonomskoj inicijativi. Otvoreni Balkan je ideja nastala 2019. godine i podrazumijeva stvaranje ekonomske zone između država Zapadnog Balkana. Međutim, do danas ovoj inicijativi zvanično su pristupile samo Srbija, Sjeverna Makedonija i Albanija. Nakon smjene vlasti u Crnoj Gori, novi predsjednik ove države Jako Milatović je rekao da će i Crna Gora čim prije pristupiti Otvorenom Balkanu. S druge strane, u Bosni i Hercegovini mišljenja su prilično podijeljena. Stranke iz Republike Srpske smatraju da BiH treba ući u Otvoreni Balkan, dok s druge strane u Federaciji SDA i DEV su izričito protiv, a većina drugih stranaka je prilično rezervisana po pitanju ove inicijative i nemaju jasan stav. O tome da li Bosna i Hercegovina treba da postane dio Otvorenog Balkana i šta bi ulazak u ovu uniju ili neulazak u uniju značio za našu zemlju, razgovarat ćemo s našim večerašnjim debatantima. Naši debatanti su večeras doktorica Sabina Sileđić, profesorica na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, Mihajlo Gajić, direktor organizacije Libek iz Beograda, Jasmina Mršo, međunarodna koordinatorica naše stranke i profesor Sead Turčalo, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Dobrodošli. Prije nego što našim debatantima dam riječ, želim vas pitati, da li bi Bosna i Hercegovina prema vašem mišljenju trebala pristupiti Otvorenom Balkanu? Ako mislite da bi trebala, dignite zelene kartone. Ako mislite da ne bi trebala, dignite crvene kartone. Puno više zelenih kartona, što je vrlo zanimljivo. Evo, profesorice Sileđić, kako vi ovo komentirate? Pa evo, meni je iznimno drago. Ja ovdje govorim isključivo iz znanstvene pozicije, dakle iz pozicije struke i naravno i nekoga ko smatra ovo pitanje jednom od najbitnijih pitanja trenutno u tom političkom diskursu ili konkretnije vanjsko-političkom diskursu. Pitanje koje zapravo znamenito određuje budućnost Bosne i Hercegovine, dakle ili svih potencijalno zemalja članica ove inicijative. Tako da drago me je vidjeti da smo naklonjeni tom, da kažem, pozitivnom stajalištu, a ja ću, moja uloga i zadaća ovdje je primarna da dam obrazloženja zašto iz te znanstvene, dakle, ekonomske struke. Ako mi dozvolite, dakle, ja bih prvo da pođem od tog stajališta da zapravo pitanje da je li neotvoreni Balkan nema alternativu. Dakle, to je, dakle, zasigurno stajalište koje ja vrlo odgovorno zastupam kao neko ko više od 25 godina zapravo izučava teorijske i sistemske aspekte ekonomije, dakle, i zapravo želim da nametnemo da u ovom našem političkom diskursu sve ovo pitanje isključivo treba prvo i prije svega, iznad svega promatrati kao znanstveno pitanje koje pripada ekonomskoj struci. Dakle, pitanje regionalne ekonomske integracija je ekonomski fenomen. Naravno, ekonomija ne postoji, da nije dio političkog spektra i u ekonomskom smislu možemo govoriti o ispolitiziranoj ekonomiji. Međutim, ako smo u situaciji kao što je Bosna i Hercegovina, da se ovo pitanje isključivo politizira, onda zapravo imamo problem. Dakle, inicijativa Otvoreni Balkan nema alternativu iz mnoštva razloga, iz kojih ću ja za početak možda izdvojiti samo neke. Prvo je važno shvatiti da postojeći multilateralni i bilateralni trgovinski sporazum koji imamo zapravo nisu nadomjestak inicijativi Otvoreni Balkan. Iz prostog razloga što je to jedina inicijativa koja u uvjetima neizvjesnog članstva ili odugovlačenja ovih zemalja u članstvo, dakle u Evropsku uniju, stvara jedina uvjete onog što se naziva jedinstveno interno tržište. I ono kao takvo nema alternativu. Nažalost, oni koji se pojavljuju u javnom političkom diskursu kao oštri protivnici ovog koncepta ne razumiju ništa o procesu regionalne ekonomske integracije. Iz tog razloga mi imamo zbunjujući diskurs. Dakle, kad bismo prestali politizirati i doveli ovo pitanje u smislu da se bavimo sa, dakle, strukovne, znanstvene aspekte, vjerujem da bismo suzili dileme i na koncu došli do jednog zajedničkog zaključka koji kaže da jedinstveno tržište jedino nudi prednosti koje se vezuju za taj fenomen slobodne trgovine. Dakle, sporazume koje imamo, uključujući članstvo u CEFTA-u, se nazivaju sporazuma slobodne trgovine. Međutim, da bude jasno, to je sporazumi koji uključuju samo prvu fazu, dakle, procesa regionalnog integriranja, što zapravo znači da mnoštvo prepreka i barijera trgovini preostaje. Dakle,
Ako želimo da ostvarujemo pozitivne učinke od tog procesa stvaranja većeg tržišta, onda, ja kažem, inicijativa Otvoreni Balkan nema alternativu, isto kao što smo svi vrlo raspoloženi da uđemo u to tržište Evropske unije. Sad, razlog zašto bismo mi trebali ulaziti u inicijativu Otvoreni Balkan nasuprot kao Evropskoj uniji, jel? Razloga je više prvenstveno zbog činjenice što je naše članstvo svih ovih zemalja koje bi trebali da budu dio te inicijative neizvjesno, ono je odgođeno i vrlo dobro znamo isto tako političko pitanje. Tako da, s druge strane, vrlo je važno shvatiti da inicijativa Otvoreni Balkan ne stoji kao alternativa putu u Evropsku uniju. Naprotiv, dakle, ja zagovaram i odgovorno tvrdim, a valjda ću imati prilike nešto više o tome reći da obrazložim. Dakle, inicijativa Otvoreni Balkan, njen što brži ulazak u tu inicijativu i dinamiziranje te faze integracija, koje znači da stvaramo jedinstveno evropsko tržište, je čak brži put, pazite, brži put svih zemalja članica inicijative Otvoreni Balkan u Evropsku uniju. I to je ono što treba biti svima nedvojbeno jasno. Dakle, sve beneficije koje mi vezujemo, koje mogu kasnije obrazlagati za dobrobit jedinstvenog tržišta, zapravo u prevodu najjednostavnije znači postojite u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, u Makedoniji, kao da ste u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Makedoniji, bez ikakvih razlika. Samo taj koncept nudi te slobode i nema alternativu. I naravno, berlinski proces, na moju veliku žalost, čula sam stavove, taj trenutno zvanični, nije nikakva, da kažemo, nešto što smije uvjetovati inicijativu Otvorenog Balkana, niti što može biti opet kompenzacijski, da kažemo, ili nešto što je moguća alternativa. Eto, toliko od mene za početak. Hvala. Hvala lijepo, Mihajlo. Prvo da se zahvalim na pozivu, iskoristit ću prvih nekoliko minuta samo da kažem da je jako bitno da u našim društvima koji su često jako polarizovana, gdje nemamo prilike da čujemo stavove druge strane, nego ih odmah demonizujemo i ni podoštavamo njihove argumente, dobro organizovati ovakve debate, upravo zato što iz javnih rasprava argumenta možemo da naučimo nešto od druge strane, možda promenimo i neke naše stavove ili naučimo da ove argumente koje imamo malo izbrusimo i bolje ih prezentujemo javnosti i u konačnici da onda šira javnost može sama da donese neke informisanije odluke o temama kojima se raspravljaju. Tako da, puno podrška za organizaciju ovakvih događaja i u budućnosti. Što se tiče Otvorenog Balkana, kada ih posmatramo sa čisto ekonomske aspekte, jer oni su de facto samo ekonomska integracija, ne i politička, podrazumeva samo to da se smanjuju postojeće barijere u poslovanju između poslovnih entiteta, između različitih zemalja koji su ovde u Zapadnom Balkanu. Ja bih ovde rekao da Otvoreni Balkan nije nešto što nadomešćuje berlinski proces koji je nastao pod patronatom Europske unije, nego da je zapravo njemu prilično komplementar. Zašto? Zato što je on otvoren za sve koji žele da se priključe, dakle nije samo za ove tri zemlje, Srbiju, Crnu Goru i Severnu Makedoniju, nego može da se priključi bilo koja druga zemlja Zapadnog Balkana, ali on je de facto nastao kao je potreba zato što berlinski proces nije funkcionisao, nije radio. Dakle, on je započeo 2014. godine i osim ukidanja roaminga, da li imamo išta opipljivo što možemo da kažemo od berlinskog procesa za tih 10 godina od kada je taj proces počeo, što može da utiče ekonomski na naše privrede ili da mi kao građani to možemo da osetimo. Ja bih rekao da osim ukidanja tog roaminga zapravo takvih benefita i nema, upravo zato što politički odnosi nekih zemalja, prvenstveno Crne Gore i Kosova sa Srbijom, su bili ti koji su sprečavali da se ide dalje u neke integrativne procese, prvenstveno zbog tih odnosa političkih između, dakle, da li će Kosovo biti predstavljena kao nezavisna država ili na neki drugi način što bi možda odgovaralo nekim zvaničnoj politici Beograda oko nekih njihovih crvenih linija i tako dalje. Kada idete i u bioskop, sa 6 ljudi mnogo je teže da se dogovorite kada i koji film gledate, u kom terminu, mnogo je laše kad je tu manji broj ljudi. Dakle, jednostavno, pošto je za berlinski proces bilo neophodan konsenzus svih 6 država članica, neki koji nisu želeli da iz nekih razloga idu dalje u ekonomsku integraciju, su onda zapravo blokirale proces celokupno izgradnje zajedničkog regionalnog tržišta i onda su zato kroz inicijativu Otvoreni Balkan ove tri zemlje koji su bile spremne da idu u taj proces brže i dalje otpočele sa tim. Ja bih rekao da ekonomski benefiti Otvorenog Balkana jesu merljivi i nisu nimalo mali i da bi oni zapravo mogli da budu prilično značajni za sve privrede naše regiona. Naprimjer, istraživanje koje je radio Bečki institut za međunarodnu privredu kaže da bi zapravo ukidanje necarinskih barijera koje postoje među zemljama članicama CEFTA imale isti uticaj na poslovanje privrede kao ukidanje trgovinskih carina od 2%.
a da se podsjetimo, CEFTA-om 2006. godine zapravo su ukinute zvanične tarife na uvoz i izvoz među državama članicama, ali su dalje ostale necarinske barijere koje su često jako skupe i jako produžavaju i otežavaju poslovanje vezano za uvozno i izvozne poslove. Dakle, one de facto imaju kao posledicu carinsko opterećenje, jer je sad skuplje uvoziti i izvoziti preko granice. Nedavno istraživanje Svetske banke, koji još nije obavljeno, ali će biti do kraja godine, kaže da bi ukoliko bi se zemlje integrisali i napravili zajedničko tržište, bilo kroz Otvoreni Balkan, bilo kroz Berlinski proces, to povećalo BDP u zemljama članicama između 2,5 i 3%. Recimo u slučaju Bosne i Hercegovine, Srbije oko 2,5%, u slučaju Crne Gore i Severne Makedonije oko 3%. Dakle, to su merljivi benefiti kako bi zapravo svako nas to mogao odnositi. Takođe, ja bih rekao da je Otvoreni Balkan još uvek više priča nego što je nešto što zaista postoji na terenu, imajući u vidu nekoliko stvari. Prva stvar je u tome da mi nemamo jasnu, potpunu implementaciju na terenu dogovorenih sporazuma. Implementacija usvojenih zakona je nešto što je prilična boljka svih država u našem regionu zbog različitih institucionalnih slabosti koje postoje. I druga, rekao bih da ona još uvek nije previše ambiciozna. Dakle, imamo smanjenje necarinskih barijera koje je već počelo da funkcioniše, imaćemo uskoro i od početka jula startovanje zajedničke radne dozvole za zemlje Otvorenog Balkana, trebalo bi da se do kraja leta efektuiše i zajednički sistem naplate elektronske putarine, tako da ne morate da stajete kada prelazite iz Srbije u Makedoniju na autoputu da bi se platili novu putarinu, kupili vinjetu i tako dalje. I trebalo bi da se naprave novi koridori za prelazak na graničnim prelazima, što bi zapravo ubrzalo prelazak robe, prelazak granica ne samo za robu kroz kamionima, nego i za sama fizička lica koje putuju ili autobusima ili automobilima. Dakle, kada posmatramo iz te vizure Otvoreni Balkan, on zapravo nije ništa ni posebno veliki bauk sam po sebi, šta je zapravo dogovoreno da će se raditi u nekom određenom trenutku. Tako da, ja ne vidim da postoje neki ozbiljni politički problemi u tome da li ćemo imati tri jedinstvena, to jest 3 različita taga za naplatu elektronske putarine kad idete iz Beograda na more u Grčku, ili da li ćete provesti 15 minuta duže na graničnim prelazima, da li ćete dvojici ili samo jednom policajcu dati pasoš koji će onda provuče kroz skener, jer će policija da automatski preko clouda razmenjuju podatke o tome ko je prešao granicu i kada. Dakle, mislim da za sada veliki strahovi koji postoje od Otvorenog Balkana, na njih oni sigurno postoje razlozi zašto su oni tu i naravno treba porazgovarati i podiskutovati oko toga da li su oni zapravo zaista zasnovani, na koji način ove zemlje članice Otvorenog Balkana mogu da te strahove ili otklone ili da učinu same tu inicijativu primamljivijom drugim državama članicama. Hvala lijepo. Evo, čuli smo stranu za Otvoreni Balkan. Je li Otvoreni Balkan prepreka evropskim integracijama, Jasmina? To, mislim, ostaje da se vidi. Već je druga strana rekla da je jako puno otvorenih pitanja. Ono što hoću da kažem da kada govorimo protiv Zapadnog Balkana, mi nismo protiv dakle, te neke ekonomske saradnje, regionalne saradnje, ekonomske integracije regiona, ali se ne slažem da to nije, da je to isključivo ekonomsko pitanje, da to nije političko pitanje. Dakle, dok god ima bilo kakvih reakcija koje su isključivo političke, ono postaje političko pitanje. Mi možemo reći ne treba politizirati nešto ili nešto drugo, ali dok god se dešava politizacija, realnost je da to pitanje postaje političko pitanje. I upravo te neke stvari koje su još uvijek otvorene, dakle, meni lično govori da pravo pitanje je da li Bosna i Hercegovina treba ući u Otvoreni Balkan sada ili kasnije. Moj stav je da sada ne, dok god su stvari nejasne. A kasnije ćemo vidjeti kada se one iskristališu. Dakle, to je taj neki stav. Mi smo od početka inicijative nekako bili, mi kao država uključeni u istu, nismo sasvim bili po strani, dakle, svi državnici su prisustvovali, pratili su procese i sad je to već stvari stil nekog političara da li će posmatrati sa strane ili dolaziti na sastanke. To je nečiji lični izbor, pokazat će vrijeme šta je bolji pristup, šta je gori pristup. Ono što trenutno najviše meni
onako govori da ne trebamo trenutno pristupati Zapadnom Balkanu kao i Bosna i Hercegovina. Prvo, dakle, te neka sigurnosna pitanja. I kompleksno samog regiona, mi smo svjesni da smo jako duboko traumatiziran region, ali eto, emocije po strani, vrlo je indikativno koje države se trenutno nisu priključila, koje jesu. I koji su ti strahovi koji se tiču većinom nekog političkog uplitanja aktera koji trenutno jesu uključeni u same države Zapadnog Balkana. Također, kada vidimo izjave koje dolaze od predsjednika Srbije konkretno i predsjednika Albanije, mi možemo reći da nekako malo se čini da samo taj otvaranje granica, dakle protok robe, ali i kretnje slobodnija ljudi, više stvara jedan alibi za održavanje statusa quo na relaciji Beograd-Priština, što bi na neki način možda simplificiralo i bilateralne odnose među Bosne i Hercegovine i Kosova, ali po koju cijenu? Pogotovo jer same neke stvari kada se tiču na granici Bosne i Hercegovine i Srbije još uvijek nisu regulisane. Dok se gotovo ne riješi, dok ne dobijemo neke garancije koje su sigurnosnog karaktera, mislim da trebamo sačekati sa samim ulaskom. Također, sva ta otvorena ekonomska pitanja, dakle kako će se regulisati taj otvoreni Balkan, gdje će biti centar, ko će upravljati tržištem, kako će se donositi odluke, da li će to biti dalje ovako nekako neformalno, sve je još uvijek jedna prazna ljuštura. Da li ćemo imati neku razvojnu banku koja će biti konkurentna, postoji milion pitanja koji su još uvijek otvorene. I zbog toga ja onako više zastupam stav trenutno ne, a kasnije ćemo vidjeti. Hvala lijepo, profesor Tučalo. Hvala, dobar dan, dobro večer svima. Ja bih krenuo od onoga što su kolege sa naše desne strane već rekli. U prvom redu ne postoji nikakva ekonomska integracija koja nije prijethodno geopolitička, odnosno politička. Politika je ta koja proizvodi ekonomsku i svaku drugu politiku. Politika je ta koja proizvodi svaki drugi stav prema nekom pitanju. Ako krenemo samo od neke veće ideje koja nam može biti neka vrsta uzora za integrativni procese, ni sam proces formiranja Evropske unije nije počeo zapravo kao ekonomski, počeo je kao odgovor na geopolitičke izazove i adresiranje geopolitičkih izazova koji su onda prevaziđeni ekonomskim putem. Drugi važan moment kad govorimo o politici, ja govorim o politici jer se ništa ne politizira, nego se politički promatra, jeste pitanje povjerenja. Pitanje povjerenja u politici je jako bitno. I ovdje ono što je kolega Mihajlo rekao, da berlinski proces ništa nije uspio, postavlja se pitanje kako proces koji nije ništa uspio, koji je znatno obuhvatniji, koji u sebi sadrži jedan mehanizam izgradnje povjerenja kroz, tako reći, kontrolni ili nadzorni element ključnih države članice Evropske unije Njemačke, nije uspio proizvesti nikakvu zapravo dodatni mehanizam ukidanja barijera, pojačavanja ove 4 slobode plus vladavine prava, plus pitanja sigurnosti i migracija. Kako to možemo očekivati od jedne ideje, jer otvoreni Balkan je u suštini na nivou ideje koji nema nikakav krovni mehanizam, krovni dokument koji jasno precizira koji su načini pristupa, koji su načini i mehanizmi rješavanja potencijalnih konflikata, koji čak kada govori o mehanizmima ukidanja različitih barijera, uključujući pristup tržištu, kada pročitate taj memorandum koji nikako nema pravno obvezujuće dejstvo, on u sebi i dalje sadrži mnoštvo prepreka da biste slobodno pristupali tržištu rada, bilo od koje 3 države. Dodatno, što pokazuje da i unutar te 3 države koji su pristupile, odnosno pokrenule samu inicijativu Otvorenog Balkana, ne postoji povjerenje, jeste razlika u broju ratificiranih dokumenata. Praktično, mi govorimo o ključnom pitanju, historijskom pitanju, skloni smo tako vrijednosno odrediti bilo koje pitanje u kojem se Bosni i Hercegovini puno raspravlja, a da to pitanje jeste zapravo na nivou jedne vrlo neopipljive, apstraktne ideje i pritom zaboravljamo da sve one benefite o kojima Otvoreni Balkan govori, mi u manjoj ili većoj mjeri imamo kroz CEFTA, da je Bosna i Hercegovina 2018. godine prihvatila zajedničko regionalno tržište koje je znatno sveobuhvatnije, naslonjeno je na Evropsku uniju, znatno je ozbiljnije
i znatno ima zapravo efekte koji su dvostruke naravi. S jedne strane imamo intraregionalnu integraciju, kada se govori o zajedničkom regionalnom tržištu, s druge strane imamo i međunarodnu integraciju, odnosno integraciju prema zemljama Evropske unije. I onda ako krenemo od nečega što je zapravo ključno, a znamo da u svim ovim državama koje smo naveli, vanjsko-političke strategije, pa čak i u Bosni i Hercegovini, gdje je to prilično onako pitanje da li je samo na deklarativnom ili stvarnom nivou, vanjsko-političke strategije svih zemalja definiraju Evropsku uniju kao ključni vanjsko-politički cilj. U svim memorandumima, u svim dokumentima koji su usvojeni od strane 3 lidera, ne postoji zapravo nikakva indikacija da će se oni strogo pridržavati okvira acquisa koji negdje za ove 4 slobode o koji tretira Otvoreni Balkan broji oko 50.000 stranica. I zamislite da kada dođete u situaciju da prvo implementirate neki okvir koji nije u skladu sa acquisom, pa kreirate tržište, a onda ponovo morate implementirati nešto što je vaš vanjsko-politički cilj. Tu je po meni trošenje resursa, jednog resursa kojeg niko ne može vratiti, to je vrijeme, a zatim trošenje i novca, trošenje i ljudi, jer obično u svim zemljama isti ljudi rade na svim regionalnim inicijativama, jer nema i bazin stručnjaka premal, i mislim da je zbog toga inicijativa Otvoreni Balkan suvišna, a pritom da se vratim u ovo polje koje je moje primarno, a to je geopolitičko, imamo nekoliko ograničenja. Prvo, sve države, gledajući iz geopolitičke perspektive, promatraju nešto što se zove relativna dobit. Da li u tom procesu integracije neki drugi akter ima veću dobit od mene? U ovom slučaju Srbija kao najveća zapravo ima veću dobit, budući da Otvoreni Balkan, za razliku, na primjer, od evropske integracija EU, nema nikakvih fondova kojim bi sufinansirao one koji su slabiji, pogotovo na ovom regionalnom nivou, dakle u tom segmentu relativne dobiti iz ove real geopolitičke perspektive, druge države su u znatno lošijoj poziciji. Da li Otvoreni Balkan izgrađuje povjerenje? Jer imate onu jednu mantru da zapravo duh trgovine može izgraditi povjerenje. Ako bi to zaista bilo tako, onda bi, na primjer, Srbija i Crna Gora bili države koje imaju izuzetno međusobno povjerenje. Pa i Bosna i Hercegovina i Srbija, ako bi duh trgovine tu radio. Imate naravno sigurnosnu dilemu koju je Jasmina spomenula, i imate nešto što se zove ponovo, kad vraćamo na kraju sve, ekonomski disparitet. U situaciji kada u tog ekonomskog dispariteta, kada su građani jedni od tih država nezadovoljni, to može zapravo prouzročiti i vratiti na površinu sve one konfliktne tenzije koje generalno postoje u regiji, pa to vraćaju onu priču o jugosferi, Jugoslaviji i tako dalje, i priču kako se zapravo i Jugoslavija djelomično raspala zbog toga, ne znam što je Kosovo radilo, Beograd se gradio, ili što je Slovenija mislila da finansira ostatak države i tako dalje. Evo, na početku izlaganja ste rekli da ekonomske inicijative nikada nisu samo ekonomske, nego da uvijek stoji neki politički motiv iza toga. A koji je po vašem mišljenju politički motiv Otvorenog Balkana? Ja bih se referirao na nešto što je profesorica Silajđić. Ako ćete mi dozvoliti, ja se potpuno s vama slažem. Dakle, tu jednostavno nismo se dobro razumjeli. Ja kad kažem da... Ne, ovo je samo debata, mislim. Ne, ja se uvezano za političko... Izvinjavam se, možda viškaci, ne znam, s vaše strane, dozvolite mi da kažem. Tačno, ok, drago mi ako nije. Dakle, kad sam rekla da treba biti isključivo je ekonomsko pitanje, to zapravo znači da političku odluku prvenstveno trebamo graditi, prvenstveno, ne znači da je samo taj aspekt, prvenstveno trebamo graditi pristupajući ovom pitanju znanstveno. A to znanstveno znači, dakle, razmatrajući ekonomske korisnosti, jer su one osnov. Ako ga isključivo politiziramo, onda nastaje problem i onda imamo to stajalište koje nas vraća u te mrakove nepovjerenja. Moje pitanje vama, ako dozvoli, kako vi mislite premoštavati nepovjerenja? Ja ću se kasnije referirati na što ste rekli. Dakle, kad kažem isključivo ekonomsko pitanje, pri tome ne umanjujem značaj, sve počiva na politici i političkoj odluci. Mi samo zapravo govorimo o ispolitiziranoj ekonomiji. Međutim, Rimski sporazum
I ini sporazum, zajednica uglja i čelika je nastala zato što je bila vođena sigurnosnim i ekonomskim interesima. I oni upravljaju političkim odlukama, a kod nas je obrnuto. I ja želim da mi budemo u poziciji, kao što su bile nekada te zemlje, gdje će naši zajednički interesi, oni su prije svega oblikovani razumijevanjem ekonomije, jeli? Uticati ili biti ključni faktor u donošenju tih političkih odluka. Eto, to je ono što sam željela sad reći. Ja sam naveo zapravo kao primjer kojemu Otvoreni Balkan apsolutno oponira u procesu svog nastanka. Mi vrlo često čujemo upravo od nekog ko želi da tu sve uprosti i kaže kako bi Otvoreni Balkan mogao biti mirovna inicijativa jer je sličan Evropskoj uniji. Polazišta su potpuno drugačija. Njemačka je u tom trenutku bila zemlja bez suvereniteta jer je bila kriva za sve ono što je učinjeno u ratu. I ovdje u slučaju Srbije nemamo, mada je sve to na kraju krajeva presuđeno u tom smislu. Nemamo takvu situaciju. Srbija ne polazi iz lose pozicije, ona polazi zapravo iz neke skoro pa win pozicije prema drugim državama i to već stvara probleme unutar ovog mehanizma izgradnje povjerenja kada taj mehanizam nije vanjski kontroliran. U slučaju upravo razvoja Evropske zajednice uglja i čelika, pošto smo imali kao neku vrstu oličenja francusko-njemački zapravo konflikti, oponiranje, postao je zapravo vanjski faktor koji je gradio taj mehanizam povjerenja. Jel tvrdite da u slučaju inicijative Otvoreni Balkan ne postoji vanjski faktor? Evropska unija, institucionalno Evropska komisija stoji iza inicijative Otvoreni Balkan. Evropska unija je tu vrlo suzdržano komentarisala. Sjedinjene države s druge strane prilično možemo reći da ovisno zapravo o predstavniku, a mi vrlo često se referiramo na Gabriela Escobara koji je zapravo peta linija unutar State Departmenta. Mi još uvijek ne znamo šta je zapravo, svi imaju vrlo suzdržane izjave, u jednom trenutku podržavaju Otvoreni Balkan, onda dođete sutra sa izjavom kako bi Sjedinjene države željele da sve zemlje Zapadnog Balkana 2030. budu članice. Ali ja hoću da se još na nešto referiram što ste vi rekli i da odgovorim na Danijelovo pitanje, a to je zapravo pitanje političkog, odnosno geopolitičkog motiva. Vi ste potpuno u pravu, kao što je berlinski proces nastao jer je usporio, jer smo imali zapravo neku vrstu umora ili nespremnosti Evropske unije da se širi. Otvoreni Balkan je isto privremeno iskoristio da ta inicijativa tu jednu mjeru, mada ja zapravo smatram da je Otvoreni Balkan iskoristio tu mjeru da bi izbacio druge dvije politike unutar berlinskog procesa, to je vladavina prava i sigurnost i migracije, izolirao Kosovo, jer je Srbija koristila izraz uvijek privremeni kosovske institucije, nije se referirala na Kosovo, dok je Kosovo u berlinskom procesu bilo ravnopravno, ali su isto tako i Albanija i Srbija, i sad je to prilično nešto što ja zapravo više anticipiram i pretpostavljam, a vidjet ćemo za par godina da li će se ispostaviti kao tačno, taj jedan umor Evropske unije, nekoherentnu politiku širenja Evropske unije i tako dalje prepoznala kao mogućnost da iskoristi jednu stabilokratsku zapravo politiku Evropske unije, jedan appeasement pristup onom koji je zapravo najveći troublemaker u regiji i da na tim osnovama ponudi liberalnoj međunarodnoj zajednici i Evropskoj uniji i Sjedinjenoj Američkoj državama jedan pristup u kojem imate dva geopolitička pivota koji mogu stabilizirati cijelu regiju. Albanija to može raditi tako što će stabilizirati Kosovo, jug Makedonije koji je isto tako nestabilan. Srbija to može uraditi tako što će stabilizirati, opet pod navodnicima, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu preko entiteta Republike Srpske, zapravo neće stabilizirati, nego će imobilizirati od praktično bilo kakvog razvoja i ponudit će zapravo liberalnoj međunarodnoj zajednici ono što želi, ona želi stabilokraciju. A stabilokracija nema nikakav razvojni moment, kao što ni Otvoreni Balkan, nažalost, nema nikakav razvojni moment, jer nije zapravo iskrena ideja. Da je iskrena ideja, već bi se sve ove politike i 4 slobode koje Otvoreni Balkan afirmira, implementirale kroz berlinski. Dozvolite mi da referiram. Izvolite. Ako ćete dozvoliti.
Dakle, ja uopće s vama ja sve s vama suglasim u kontekstu problema koje ste adresirali, dakle, ne protuvriječim u smislu da sve što ste izložili, a vezuje se za neka sigurnosna pitanja, za ulogu koju imamo i neriješena pitanja, nisu prisutna. Međutim, ja zaista želim da naglasim prije svega da pitanje inicijative Otvoreni Balkan, koji je isključivo, dakle, inicijativa stvaranja ekonomskih integracija u ovim svim uvjetima kojima mi govorite, u tom postojećem okviru, dakle, zbog svih i sve prisutnih političkih previranja, to je zapravo jedino što smo mi sad kadra i ne dolazi slučajno ta inicijativa od Evropske unije. Prepoznavajući, dakle, kompleksnost političkih odnosa zemalja koje bi trebale ili su trebale pristupiti, odnosno su unutar tog berlinskog procesa, dakle, prepoznaje se bitnost stvaranja društvenog i ekonomskog boljitka tih zemalja, ali onda kroz jedino moguće prepoznavanje naših zajedničkih interesa i u tom okviru se stvara inicijativa Otvoreni Balkan. Sa znanstvenog stajališta, dakle, dozvolite mi da se referiram na nešto što je sad već moje apsolutno strukovno referentno područje i na istraživanja kojima smo mi radili, uključujući moju saradnju sa upravo institutom u Beču. Dakle, nedvojbeno stojim iza toga i postoje, dakle, znanstvena, ekonometrijska nalaze koje mi imamo, koje zapravo upravo kažu, potkrepljuju u moju prethodnu tvrdnju. Nijedan sporazum koji imamo, uključujući multilateralni, dakle, sporazum CEFTA, nije alternativa inicijative Otvoreni Balkan. Dakle, postoje i već smo radili istraživanja koja nedvojbeno ukazuju na pozitivne, recimo, učinke na intraindustrijsku trgovinu kao posljedica CEFTA. Dakle, ali postoje ex-ante policy analize koje su rađene, koje ukazuju, dakle, da je taj učinak, da kažemo, nedovoljan ili da potenciranje ili stvaranje uslova jedinstvenog tržišta kroz inicijativu Otvoreni Balkan stvara ekonomski boljitak za sve. I što je važno naglasiti, dakle, ja polazim od svega što ste vi rekli. Od tog svega polazi Evropska unija i nudi nam to kao alternativu. U smislu, ok, očigledno nećemo se moći dogovoriti oko mnoštva pitanja koje razmatra multidimenzionalni politički pitanja koje razmatra berlinski proces. Hajmo pokušati se dogovoriti oko onoga od čega možemo i čega bismo trebali i što ne bismo smjeli dvojiti, a to je zajednički interes, ekonomski interes, što zapravo stvara društveni boljitak. Dakle, kroz stvaranje jedinstvenog internog tržišta. To je jedno. I sad, kad kažete, i meni je drago, u javnosti se između ostalog jedino što sam čula kao neki argument koji, da kažem, je na tragu možda znanstvenog diskursa je da Srbija kao najveća ekonomija i brojem ljudi unutar te inicijative potencijalno očekujemo možda najveće benefite, da idu relativno najveće benefite Srbiji. Prvo moje pitanje, zašto bi mene u tom konceptu utilitarističkom u kojem mi zapravo živimo, na kojem počiva kapitalistički sistem, zašto bi mene posebno trebalo brinuti da je neko relativno možda bolji ako sam i ja bolja? Prvo to. To je jedno, dakle, čisto filozofsko pitanje, ali dozvolite mi da se referiram sa znanstvenog aspekta. Dakle, istraživanje koje je rađeno 2022. godine i koje upravo propituje sada efekte trgovinske integracije. Dakle, različito EU integracija kroz stabilizacijske, kroz ulazak u EFTA-u, odnosno potpisivanje ugovora o stabilizaciji i pridruživanju ovih zemalja Zapadnog Balkana, CEFTA, nedvojbeno ukazuje zapravo, odnosno osporava činjenicu da je Srbija potencijalno najveći dobitnik. Interesantno. Sad to je jedno prvo inicijalno istraživanje koje mi imamo od stvaranja, dakle, potencijalno najveći dobitnik od stvaranja, dakle, tog jedinstvenog tržišta kroz Otvoreni Balkan, na način da zapravo efekti na intraindustrijsku trgovinu od CEFTA su značajno veći za sve manje ekonomije nego što su u Srbiji. Dakle, kad isključimo Srbiju iz tog modeliranja, iz tih ekonometrijskih analiza, efekat marginalni postaje veći. Dakle, nedvojbeno, vi sad imamo i nalaze stajališta. Mi to sad razumijemo zašto. Dakle, zbog specifičnih konteksta Srbije koja izrasta i koja preusmjerava svoju trgovinu prema Evropskoj uniji. Dakle, njoj su ova tržišta mnogo manje interesantna. Drugo, dakle, efekat ekonomske integracije, kad kažete nama ne treba, ja razumijem vaše polazne stavljice, dovolite mi kao znanstvenik, dakle, koji izučava fenomen regionalne ekonomske integracije, dakle, sa ekonomskog stajališta, da vam objasnim da postoji značajna razlika između dakle, CEFTA i Otvorenog Balkana, ili da zapravo je potpuno štetno po nas da čekamo Evropsku uniju.
a vi znate, ja vjerujem mnogo bolje nego ja zašto. Evo ako može digresija, kako komentirate tezu profesora Turčala da ako berlinski proces nije uspio i nije nikakve rezultate polučio, pa evo ja sam to obrazložila u početku, Danijale. Kako će otvoreni Balkan? Dakle, u početku sam obrazložila, berlinski proces nije uspjevao, jer on je, mislim, nije uspjevao, ja ne bih rekla da nije uspjevao, dakle, on uspjeva. Ali ako ne možemo uspjeti uz pritisak Evropske unije, možemo li sami? Dakle, imamo tu inicijativu koja ide naprijed, koja je, dakle, koja se vezuje za ukidanje određenih administrativnih barijera, slobodnije kretanje, priznavanje diploma i stručnih zvanja. Dakle, imamo mi pomaka, oni su spori. Međutim, evo kao što je ovo čemu je profesor Turčilo govorio, izvinjavam se, Turčilo, upravo iz razloga gdje prepoznajemo da tromost tog procesa, koji je multidimenzionalan, on je sveobuhvatan, samo njegov jedan aspekt uključuje fenomen regionalne i ekonomske integracije. Samo jedan. I to ne na način da stvara uslove jedinstvenog tržišta. Upravo prepoznavajući slabost i tromost tog procesa, prije svega opterećenog bilateralnim konfliktnim, da kažemo, odnosom između Srbije i Kosova. Evropska unija to prepozna i kaže ajmo ići putem kojim bismo svi trebali, koji možemo, koji nosi boljitak za sve. Dakle, CEFTA nije isto, molim vas, dozvolite mi. Dakle, nemojte, dakle, ako već ulazite u tu sferu što niste referentni, a dakle, bez ikakve ljutnje, dakle, CEFTA nije alternativa stvaranju jedinstvenog tržišta. Druga stvar, zašto kažem da naš put isključivo ka Evropskoj uniji nije alternativa? Zato što nas Evropska unija neće. Jel mi to hoćemo više prihvatiti ili razumjeti? Odnosno, njihovo da je posve neizvjesno. Dakle, čekajte, njihovo da je tačno su, dakle, apsolutno su bazirane na mojim, dakle, Evropska unija nas neće, dozvolite da ovdje se kad kažem neće zasad. Jel imate garanciju? Jel Makedonija, da li Makedonija ima garanciju članstva u Evropskoj uniji? Da li jedna zemlja, čak i kod potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ima garanciju članstva? Ne postoji nijedna međunarodna garancija koja imamo sve jasne indicije da će taj, jel Makedonija nije ispunila te uvjete? Pa naravno da nije. Nije. O kojim uvjetima vi govorite? Pa imate Jesu Rumunija i Bugarska ispunile određene uvjete? Vi dobro znate bolje nego ja da je za pitanje članstva i proširenja političko pitanje. Vam ima veze sa znanošću, jer je zapravo emotivno. Kad očekujete vi članstvo u Evropsku uniju? Jel vi imate neki saznanja i činjenica da mi... Onog trenutka kada mi ispunimo uvjete i kada geopolitičke okolnosti budu takve da omogućuju Evropskoj uniji da bez ikakve prijetnje po unutrašnju sigurnost, odnosno proizvodnju sigurnosnih dileme od strane Bosne i Hercegovine. Hvala vam na odgovor, to znači nikad. Upravo inicijativom Otvoreni Balkan mi bismo Izvinjavam se, moram se dokazali bismo Evropskoj uniji da mi ne unosimo njima probleme, jer smo sposobni zajedno sarađivati. Dobit ćete priliku, evo Dakle, mi nikad nećemo ući dok ne kažemo da mi ne nosimo probleme u Evropsku uniju. Jasmina je upravo angažovana u Evropskoj uniji, dakle, želi li nas Evropska unija, prvo pitanje. Pa s obzirom na to da to radim. I drugo pitanje, evo kakav je odnos institucija, političara u Evropskoj uniji prema ideji Otvorenog Balkana? Pa, mislim, on će uvijek davati neki diplomatski odgovor. Ono nije istina da ono je dobilo tu podršku same Evropske unije, jer Evropska unija prije svega podržava sve što se dešava u okviru berlinskog procesa. A, dakle, neće nikad reći nemojte sarađivati ekonomski, jer to, mislim, nije prvo nešto, nije jezik kojim se evropska diplomatija koristi. Druga stvar, jedini benefit politički, evo, pošto mi je recimo ta neka politička strana ove debate, Otvorenog Balkana je ta neka igra koju često predsjednik Srbije koristi da malo prodrma Evropsku uniju. Da kaže, ok, ovdje se nešto dešava što nema veze s vama, hoćete li se pokrenuti ili nećete u nekom smjeru. Ali taj momentum je već stvoren agresijom na Ukrajinu. Mi sad trenutno imamo momentum koji se tiče evropskog proširenja. Ja sam bukvalno prekjuče razgovarala sa ljudima koji su zaduženi za praćenje procesa evropske integracije unutar Evropskog parlamenta i generalno mi sad imamo mnogo više inicijativa ka samo proširenju. Čak i Holandija koja je blokirala pridruženje Sjeverne Makedonije napravila proračun. Njima je trenutno veći izazov integracija Ukrajine koja je najpopularniji kandidat za integraciju. Prije svega zbog agrarne politike Evropske unije, jer po trenutnim pravilima bi Ukrajina dobila jedan ogroman komad
fondova za poljoprivredni razvoj i time jako oštetila i određene države članice. Tako da oni su napravili račun da im integracija Zapadnog Balkana trenutno mnogo jednostavnija. Ne svih država, jer Srbija ne ispunjava određene uslove koji se tiču usklađivanja vanjske politike. O kakvoj računci govorite, izvinite? Na proštivanju. Kako mislite napravili su računcu? Izvinite, ili zaista? Pa ja govorim o političkoj računci. To nije nikakva politička računca. Dozvolite da kažem da bez obzira na vaše cijenjeno, dakle, profesionalno iskustvo, ja itekako isto tako imam, dakle, i vrlo sam umrežena sa vrlo visoko pozicioniranim ljudima unutar struktura Evropske unije. Dakle, šta znači napraviti računci? Možete malo i od računa i o načinu izražavanja, tako da bi vas bolje razumeli. Da li iza toga postoji neki dokument ili je to vaša percepcija? Može li Jasmina samo da završi? Izvinite, pa... To nije moja percepcija, to su dakle razgovor koji se dešavaju. Prije svega govorimo o trenutnim inicijativama koji se tiču takozvane faze integracije Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Mi po novim pravilima imamo te klastere, trenutno se najviše razgovara o načinu integracije regiona kroz ispunite određene uslove iz određenog klastera i ulazite u određeni dio tog tržišta. To može biti vezano za digitalni razvoj, pa ulazite u digitalno tržište. Nije umro proces još uvijek. Mi trenutno imamo momentum... Molim vas. Ja ću reći da je umro, nas Evropska unija neće. Neće nas sad, neće znači u izvjesnu, u dugom roku. Ali alternativa Otvoreni Balkan neće riješiti pitanje Srbije i Kosova. Za 40 godina je vama nešto što vređuje. Ali vi ste rekli da argument koji najviše koči berlinski proces to što se ne mogu riješiti bilateralni odnosi Srbije i Kosova, jedan od najvećih. Ali ne rješava ni Otvoreni Balkan, ja ne vidim da ih rješava, jer Kosovo neće da... Rješava, to je ekonomska integracija, nemojte miješati te stvari. Dakle, Otvoreni Balkan, politička inicijativa, postoji ekonomska inicijativa. Nisu to pretpostavke. Nemate adekvatno znanje da razumijete inicijativu Otvoreni Balkan. Mihajlo dugo ništa nije rekao. Izvan konteksta promatrate situaciju. Vi govorite utopistički o ekonomskoj integraciji koja treba da riješi pitanje koje je višestoljetnu, simboličku, unutar simboličke, duhovne geopolitike Srbije. Ekonomija ne rješava pitanje Kosova jer ga nikad nije uspjela riješiti. Ne možemo promatrati stvari izvan konteksta. Kažete za Jasmininu tvrdnju o računici postoji li dokumenti. Ako bi se referirali... Ako bi se referirali... Izvinite, ovo je debata, treba da završi. Ako bi se referirali na dokumente, onda bi ova debata bila suvišna. Jer inicijativa Otvoreni Balkan nema nikakav krovni dokument. Trojica ljudi koji su u tom trenutku bili predsjednici država sastali se i rekli pokrećemo inicijativu Otvoreni Balkan, potpisali deklaraciju. Onog trenutka, možda kad ta trojica ljudi ne budu dio te struktura vlasti, ta inicijativa neće postojati, jer iza nje nema nikakav institucionalni mehanizam, nema nikakva međunarodna pravna obaveza. Dakle, to je ključni nedostatak Otvorenog Balkana već u startu i ključna velika prednost Evropske unije. Jer po onoj logici vaše argumentacije mi bi sada trebali u sljedećoj vanjsko-političkoj strategiji koja se trenutno piše i reći, pošto nas Evropska unija neće, zasnovano na ideji da naprosto nas primite, nema veze. A to je politički stav, zasigurno. Za 30 decenija ne ulazimo u Evropsku. Može. Moram vas prekinuti. Mi možemo čekati 30 godina. Dakle, to je pitanje, znate. Ako vi mislite da je nama članstvo izvjesno u 10 godina, onda bismo mi mogli napraviti tek sante analize koliki je ekonomski trošak u ti 10 vraćamo se na to. Zašto onda sa tvrdnjom da ulazimo za 10 godina? Moramo ispoštovati gosta iz Beograda, Mihajlo. Čuo si mnogo teza, ali evo... Dajuću gospodin Turčalo od CERTI, ako zamolim. Evo, gospodine Mihajlo, vratit ćemo se, ja prije svega jednu tezu ponovio gospodina Turčala, da je u stvari geopolitički Otvoreni Balkan ideja da se Srbija i Albanija nametnu kao lideri, da Kosovo pod navodnim znacima, Albanija pod navodnim znacima stabilizira Kosovo, a Srbija Crnu Goru i BiH. Evo, kako vi gledate na to? Pa nisam baš siguran da jako ekonomista mogu puno pametnih stvari da kažem u diskusiji gdje se spominju izrazi kao duhovna geopolitika. Ali evo, kako ekonomista vidite ove političke argumente protiv? Čuli smo ih jako puno. Da. Pa ja sam siguran da svi političari koji su uključeni bilo kakve političke odnose, a
ekonomske region integracije jesu deo ekonomske politike, dakle to je politički proces par excellence, se u njima nalaze zato što imaju neke političke benefite od toga. Dakle, taj politički benefit može biti kreiranje većeg blagostanja za svoje stanovnike kroz dobitke, kroz specijalizaciju u proizvodnji, kroz trgovinu, ali mogu biti recimo dobijanje dobrog glasa među drugim političkim akterima kao što su Evropska unija, Sjedinjene Američke Države i tako dalje. Tako da ne bih odbacio to da je kreiranje ove inicijative Otvorenog Balkana napravljeno delimično i sa namerom da se dobiju neki politički poeni u inostranstvu, ali to ne znači da je takva inicijativa zbog toga manje vredna per se. Dakle, mi treba da posmatramo koji su njeni konačni rezultati, da li su te rezultati dobri za građane Srbije, Severne Makedonije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Kosova. Dakle, da vidimo da li je nama bolje da sarađujemo ili nije. Ja bih rekao, imajući vidu naše iskustva iz dosadašnjih ekonomskih integracija i iz analiza koji su rađene u uticaju jedinstvenog tržišta na ekonomska kretanja u regionu, da je nedvosmislen odgovor da bi blagostanje naših građana bilo više ukoliko bismo imali zajedničko regionalno tržište. Evo recimo, ukoliko bi uzeli taj primjer oko 2,5 do 3% rasta bosansko-hercegovačke privrede, ukoliko bi bila član regionalne ekonomske integracije na Zapadnom Balkanu, to znači, a ukoliko dakle, i prosječno domaćinstvo u Bosni i Hercegovini ima 3 člana, da bi svaka porodica u Bosni i Hercegovini imali 600 evra više u džepu godišnje. Dakle, to je jedna od skoro pa prosječna plata u BiH. Dakle, to nisu mali ekonomski benefiti za Bosnu i Hercegovini, kao što nisu mali ni za Srbiju, niti Crnu Goru, Makedoniju i Albaniju. Dakle, ta teza da ne postoji ekonomski benefiti od Otvorenog Balkana koju gospodin Turčalo spomenuo kod jednog argumenta, jednostavno nema osnova iza sebe. Dakle, da, slažem se da ovi politički momenti mogu da budu važni. Ja bih se složio sa tvrdnjom da Evropska unija u ovom trenutku ne vidi države Zapadnog Balkana kao punopravne članice u ovom trenutku. Mi to već skoro 10 godina imamo, imajući vidu i promene načine njihove metodologije proširenja, gde de facto Evropska unija mora prva sama da se reformiše vezano za način donošenja internih odluka, što je nešto što je predsjednik Macron već 10 godina stalno ponavlja da bi mogla da prime druge države, upravo zato da im se ne bi ponovila opet neka Rumunija, Bugarska ili, ne daj Bože, Poljska i Mađarska. Dakle, postoji interni problemi. Mi se ne nalazimo u situaciji da biramo Otvoreni Balkan ili Evropska unija, nego se zapravo nalazimo u situaciji da li pre ulaska u Evropsku uniju želimo da napravimo zajedničko regionalno tržište. Mi smo videli da Evropska unija podržava inicijativu otvorenog regionalnog tržišta ovde. Dakle, drugim rečima, da je preduslov našeg članstva u Evropskoj uniji dokaz da mi možemo da funkcionišemo na zajedničkom regionalnom tržištu i makar i van tog single European marketa. Drugim rečima, da možemo da igramo na tim zajedničkim pravilima igre, da bi se mogli postaviti kao neki partneri koji će možda nešto poverovati i tako dalje. Naravno, kada mi pričamo o tome, važno je primetiti da postoji neka vrsta, sad, ovo je moja lična percepcija, da postoji neka vrsta promene narativa u okviru zapadnih aktera prema Otvorenom Balkanu. Dok je pre 2 godine, to je tek počelo da se naziva Otvoreni Balkan, pre toga se zvalo mini Schengen, reakcije Evropske unije i SAD su bile veoma nepoverljive ili prilično neprijateljske prema Otvorenom Balkanu. U prethodne 2 godine, naročito zadnjih godinu dana, kada su počele se efektuiraju ove promene koji su reformski implementirane, dakle, razmena digitalnih elektronskih sertifikata, priznavanje fitosanitarnih isprava druge države. Dakle, ukoliko izvozite mleko iz Makedonije u Srbiju, više ne morate da idete kroz srpsku fitosanitarnu inspekciju, nego ona prihvata, naša carina prihvata zapravo takve sertifikate koje izdaje makedonska referentna laboratorija i tako dalje i tako dalje. Dakle, to nije veliko političko pitanje. To je pitanje da li će kamion na granici da stoji 3 sata duže ili 3 sata kraće. Kad sam dolazio za Sarajevo, ja sam prešao minibusom preko Sremske Rače i zatekao sam nekoliko desetina kamiona sa svake strane granice i sa jedne i sa druge strane Save kako stoje, upravo zato što čekaju da nešto od papira prođe, jer nešto fali, nešto treba. Ukoliko bi Bosna i Hercegovina pristupila Otvorenom Balkanu, ti špediteri ne bi gubili brojne sate i količine novca u tome što bi kamioni sada
stajali na granici, nego bi oni vozili robu ne samo za Srbiju, nego zapravo preko Srbije ka Evropskoj uniji, preko tih već uspostavljenih zelenih koridora koji su nastali kao deo inicijative Otvorenog Balkana. Ti zeleni koridori su, da vas podsjetim, delovi graničnih prelaza gde roba koja je samo u tranzitu preko drugih zemalja inicijative Otvorenog Balkana prolazi bez bilo kakve kontrole od strane srpske carine, njih će pregledavati evropska carina kad se dođe na ulazku njih. Drugim rečima, ubrzava se protok robe. To je takođe pitanje usluga. CEFTA uopšte ne priča o uslugama. Bilo je nekoliko pokušaja da se različitim aneksima dovede do novih stvari koji bi se regulisali preko granične trgovine usluga, ali to ništa nije zapravo implementirano. Otvoreni Balkan omogućava preko priznavanja međusobnih diploma, da zapravo vi, ukoliko ste arhitekt, imate biro u Sarajevu, Mostaru ili Banja Luci, možete da radite arhitektonske usluge za, recimo, gradilište u Beogradu. Sada, van Otvorenog Balkana, to nije moguće. I tako dalje, tako. Dakle, postoje jasni ekonomski benefiti. Ima mnošto stvari koji se znaš neko nisu tačno. Izvolite. Dakle, ja sam već napomenuo, 2018. imamo RCM, regionalno zajedničko tržište. Ovo sve što je navedeno je rezultat regionalnog zajedničkog tržišta naslonjenog na Evropsku uniju. Zeleni koridori, priča o akreditaciji, priznavanju, ekvalenciji ili kako već god nazovemo, akademskih diploma je priča berlinskog procesa. Ono što je Otvoreni Balkan samo obnovio, nikada nije ratificirano. Može li se neko sjetiti da je Bosna i Hercegovina ratificirala sporazum i priznala da građani Kosova ili bilo koje druge države mogu prelaziti naše granice sa identifikacionim dokumentima, da im se priznaju diplome i tako dalje, nije tačno, kao što nisu tu uradili ni sa berlinskim procesom. I veliko pitanje koje se postavlja, zašto graditi dvostruke institucije, mehanizme i tako dalje, ako već imamo regionalno zajedničko tržište naslonjeno na Evropsku uniju. Ako imamo zelene koridore koji su uspostavljeni upravo isključivo samo tom inicijativom. Ako imamo priznavanje fitosanitarne dokumentacije i tako dalje, koja je isto bila dio CEFTA procesa, i na kraju krajeva, CEFTA je sporazum, ja apsolutno priznajem vašu ekspertizu, sporazum koji se može mijenjati. Ukoliko postoji volja stranaka potpisnica sporazuma, sporazum apsolutno može se definirati da ukine bilo kakvu barijeru. Dakle, i svi ovi argumenta koji su povezani sa CEFTA-om, sa RCM-om i benefitima koji su proizašli iz toga, ideja Otvorenog Balkana se kao dupliranje toga svega zapravo pokazuje isključivo kao ideja za koju postoji osnova sumnje da je isključivo geopolitička. Ja neću da ulazim u ove narative koji su se počeli paralelno pojavljivati uz Otvoreni Balkan koji je promovirao kao kulturnu ideju tadašnji ministar unutrašnjih poslova. To je uvijek bilo zanimljivo u mojim debatama da je uvijek se tvrdilo da je to kulturna ideja, ali uvijek je zanimljivo bilo da je ministar unutrašnjih poslova promovira. To ću ostaviti po stranu, ali tu otvara zapravo osnovanu sumnju da se radi isključivo o geopolitičkom projektu koji treba prvo da izvrši jednu subverziju cjelokupnog ili diverziju berlinskog procesa, kako bi zapravo Kosovo bilo tretirano kao i dalje privremene institucije, a ne ravnopravan partner, i kako bi zapravo Srbija nastavila tu jednu vrstu obračunavanja na regionalnoj osnovi. Evo, da odmah pitamo, evo može profesorca Sleđić, pa vi, Mihajlo. Samo oko priznavanja diploma. Dakle, taj proces je trebao da ide kroz berlinski proces, već je bilo dogovoreno, ali nije potpisano zbog različitih bilateralnih odnosa zemalja članica. Onda su zemlje Otvorenog Balkana to međusobno ratifikovala, pa je onda nakon toga zapravo ponovo pogurano kroz berlinski proces kad se Nemačka ponovo više zainteresovala. Ali što nisu ratifikovali kroz berlinski proces ako je bilo predviđeno? Pa zato što su bilateralni problemi između Srbije i Kosova bili to. Znači, ili svih 6 ili niko. Dakle, ako mogu da završim. Dakle, drugim rečima, zbog te situacije nije moglo da prođe kroz berlinski proces, ratifikovano kroz Otvoreni Balkan, nakon toga je onda ponovo uspelo da prođe kroz berlinski proces. Dakle, eto, vidimo da te dve stvari nisu međusobno u nekoj vrstu koliziji, nego da su komplementarne. Ja bih to povezao i sa politikom Evrope u više brzine. Dakle, nisu sve zemlje članice Evropske unije u monetarnoj uniji, niti su sve zemlje članice u Schengenu, niti su
su sve zemlje članice nekim drugim potpunim integrativnim procesima. Postoje različite grupacije oko njih, od Baltičke grupa do V4 pa nadalje. Dakle, jednostavno moguće je da nekome nešto od stvari koje se nalaze na stolu u tom trenutku ili zaovek uopšte ne odgovaraju. Ali to ne znači da ne odgovaraju ostalima. Da li to zato što ukoliko 1 od 6 ljudi za stolom neće da kaže da, to znači da niko drugi ne može da napravi neku vrstu međusobne saradnje. Mi rekao, to nije baš najbolji rezultat. Naravno, najbolje bi bilo kad bi sve zemlje države Zapadnog Balkana, dakle ekonomije, kako ih mi nazivamo, i Bosna i Hercegovina ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu. Kad budete to promenili u vašoj spoljnoj politici, onda možemo da pričamo o tome kako je to zli plan Beograda, da je to Kosovo ništa i ostalo, tako da je. Evo, profesorce Sladić, jesu li potrebni paralelni procesi integracija, kako je rekao profesor? Dakle, ja i dalje sam mišljenja da inicijativa Otvoreni Balkan, dakle, prvo mi je drago, naravno, mi svi ovde polazimo od najboljih namjera za našu, prije svega, zemlju iz koje mi dolazimo, i ja naravno i za region, u nekom širem smislu, za naš dragi Balkan. I naravno prepoznajući te naše dobre namjere i pozicije iz koje svi gledamo, želim prije svega da se složim sa profesorom koji naglašava da mnoštvo ovoga o čemu smo malo čas je govoreno, zeleni koridori i tako dalje, je moguće ostvariti kroz CEFTA. Apsolutna istina. Ovo o čemu smo govorili, što se popularno naziva Mutual Recognition Agreement, koji je zapravo jedan širi koncept priznanja svega i svačega, premoštavanja različitih oblika institucionalnih barijera, je nešto što dugo očekujemo da se desi kroz CEFTA, jer ne dešava se iz različitih pitanja kompleksnosti. Dozvolite mi da konačno sad vam pokušam objasniti zašto CEFTA nije alternativa. I naravno da kažem, da ne dvojim da Kosovo kao Kosovo možda ima hiljade inih razloga zbog kojih bi trebao sa dozom možda skepse promatrati inicijativu Otvorenog Balkana. Međutim, ja ovde ne govorim iz pozicije predstavnika Kosova, nego iz pozicije građanina Bosne i Hercegovine. I ja kažem, dakle, da je u svakom interesu ekonomije Bosne i Hercegovine što brži ulazak u inicijativu Otvoreni Balkan i onda u našem cijelokupnom zajedničkom interesu dinamiziranje ili što brže stvaranje uslova internog tržišta. Šta je? Dakle, proces regionalne ekonomske integracije je proces koji je dugotrajan. On ima svoje različite faze. Sa slobodnim trgovinskim sporazumom vi imate prvu fazu koja kaže snižavanje barijera, ne carinskih barijera i kvota. Pri tome, necarinske barijere su sve prisutne, ostaju. Ako govorimo o prisutnosti tih barijera, prema istraživanju koje smo mi radili i radimo u ciklusu od 5 godina, dakle za OECD recimo, Bosna i Hercegovina je najveća žrtva kroz CEFTA necarinskih barijera. Ne čudi, jer mi imamo najkompleksnije institucionalne infrastrukture, slabe kapacitete države, da bismo imali mehanizme zaštite kroz necarinu. Tako da mi smo žrtva carinskih barijera u okviru CEFTA. Dakle, kad imate sporazum o slobodnoj trgovini, to nije koncept slobodne trgovine, ostaje apstraktan, da se razumijemo. Ono opstaje apstraktan. I dalje imate granice, i dalje imate administrativne, i dalje imate operativne troškove, i dalje imate mnoštvo necarinskih barijera od kojih Bosna i Hercegovina najveći ekonomski trošak imamo mi. Jer smo decentralizirana, politički kompleksna zemlja. Dakle, kad govorimo u usporedbi sa ostalim zemljama članicama. Dakle, mi želimo u stvari premostiti te naše nedostatke koje se vezuju za ovu političku kompleksnost na način da dođemo do 4. faze integracije što prije. 4. faza integracije znači interno tržište. 1. faza integracije je slobodna trgovina. Preostaju barijere. I administrativne i carinske. Znači, slobodna trgovina ne znači nemate nikakve carine. Preostaju, nisu u potpunosti eliminisane. One su, dakle, snižene. Mi naravno možemo dalje pregovarati o njihovom snižavanju kroz CEFTA. Ali, dakle, ono što je značajno jeste da CEFTA uključuje veći broj zemalja i nerealno je očekivati stvaranje ulazak u dublju tržišnu integraciju kroz CEFTA. Dakle, zato je važno da mi prepoznamo Bosna i Hercegovina, Srbija,
Crna Gora i Makedonija. Kosovo ne želim o tome govoriti jer nisam u poziciji da govorim o pitanjima koje se vezuju za Kosovo. Dakle, prepoznati da je naš zajednički interes da što prije, bukvalno, doslovce, dakle, pravimo uvjete administrativno-regulatorno u kojem neće postojati granice u toj isključivo ekonomskoj saradnji. Što zapravo znači da sva politička, dalja, bilateralna, otvorena pitanja među ovim zemljama ostaju i preostaju. Oni su kao paralelan proces koji mi rješavamo. Time mi zapravo, ulaskom, dakle, time zapravo, kada onda prolazimo, tek bi onda trebali ući u drugu fazu. Druga faza znači Carinska unija. Beskrajno kompleksno. Pomiriti sve različite interese iznimno zahtjevno. Stoga ne čudi što na globalnoj razini imamo svega nekoliko primjera, dakle, nivoa integracija koja su Carinska unija. I tek ulazite u 3. i 4. fazu koja znači interno tržište. Ljudi moji, razgovarajmo sa poslodavcima. Dakle, uzmimo ova istraživanja referentna koja imam, razgovaramo sa poslodavcima šta za njih znači percepcija tržišta Makedonije, percepcija tržišta Srbije, kao jednako dostupnog, polica jednako dostupni, ugovora jednako dostupni, dakle, javnih poziva, konkurentnih, jednako dostupni firmama iz Bosne i Hercegovine u Srbiji, Makedoniji u Srbiji, Srbiji u Bosni i Hercegovini. Dakle, sličnost ekonomskih struktura, industrijskih, nivoa tehnološke sofisticiranosti je faktor koji doprinosi dobrobitima ekonomske integracije. Kad gledate čisto teorijsku prizmu, empirijske nalaze koje imamo, u interesu svih ovih zemalja je bilo davno stvarati uvjete jedinstvenog internog tržišta. Još prije nego uđemo i dinamiziramo proces u Evropsku uniju. Dakle, čim prije mi dinamiziramo, imamo veće benefite, imamo veće preduslove da čak, dakle, u paketu budemo što prije primljeni u Evropsku uniju. Dakle, to je naš brži put, zajednički brži put u Evropsku uniju. Iz 1000 razloga. I dozvolite mi da, polazeći od ovoga što je osnovano što kažete, nemamo mehanizme sigurnosti, nemamo rješenja institucionalna pitanja. Moje pitanje vama je, možemo li sve imati u jednom trenutku? Dakle, kad govorimo o fazama integracije Evropske unije, Rimski sporazum koji je zapravo ustav Evropske unije ili ekonomske unije koju vidimo tek danas ili sredinom 90. godina, potpisan 57. godine. Ove mehanizme o kojima profesor govori, koji su bitni, dolaze tek na inicijativu Velike Britanije Margaret Thatcher 87. godine potpisivanjem takozvanog Single European Act. Do njihove provedbe dolazi više od 10 godina kasnije, 93. 94. godine. Dakle, nije Evropska unija, ekonomska unija danas, koja je nastala kao faktor političke volje 50. godina. Taj proces se gradi. Tako da ja uvažavam sve što ste rekli u smislu, pazite, to je inicijativa iza koje stoji podržava Evropska unija, dakle mi možemo se nasloniti i uz tu zajedničku saradnju očekivati mehanizme. Ja vam garantiram kroz saradnju koju ja imam sa institucijama i pojedincima unutar Evropske unije, možemo razvijati i mehanizme sistemske podrške i tehničke asistencije za podršku inicijativi Otvoreni Balkan, kao što su radile nekada CEFTA u procesima stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji. Dakle, Otvoreni Balkan ne stoji na putu, nego je to naš brži put. Dakle, kad bi ušli u fazu Carinske unije, tek onda imamo mnoštvo posla da još brišemo granice, da zapravo firma ovdje isto što i firma tamo, a sve preduslove imamo, jer ekonomske sličnosti, industrijske sofisticiranosti, nivoa tehnološkog razvoja, mogućnosti, tek onda imate mogućnost stvaranja, ono se zove ekonomija obima. I da vam kažem, bez dvojbe, činjenica da imate veće tržište, ili ekonomija obima koja je glavni razlog koji nosi dobrobiti integracija. I zapravo se može ostvariti samo kad napravite interno tržište. Hvala vam lijepo. Evo ima repliku profesor Turčalo. Apsolutno polazimo od osnova koji su potpuno različite. Rekao sam već na početku. Proces nastanka Evropske unije i same ideje Otvorenog Balkana su apsolutno suprotstavljene. Zašto? Zbog toga što Evropska unija nastala prvo kao političko mirovni projekat koji je gradići mehanizam povjerenja odozgu rješavao ključni konfliktni tenzije između dvije
država je prevashodno. Ali dobro, što kažete, nove ekonomske argumente, interes poslodavaca, ekonomija obima... Naravno, to je sve u redu, ali mi već te mehanizme imamo. Znate koncept ekonomije obima? Hoćete da pričamo o nasvetu struke? Dakle, molim vas, dozvolite mi da ne dozvoljamo interes ove države, sve naše djece, da koriste. Želim da vas slušam, jer ponovo, nakon svega što sam obrazložila, kažete da je CEFTA isto što interno tržište. To vam ne dozvoljava. To nije isto, ne može biti isto, mjerni indikatori, dobrobiti nisu isti. Zato postoji teorijski, ali sad već brojni znanstvena studija koja to pokazuju. Ne govorim ja pogrešno, vi tvrdite CEFTA isto, CEFTA je naše rješenje. CEFTA nije isto, morate to prihvatiti. Jeste vi čuli za regionalno zajedničko tržište iz 2018. Bosna i Hercegovina se pristupila, odnosno prihvatila da pristupi? Ali to nije isto, tu nema aspekata stvaranja internog tržišta. Naravno da ima, uzmite, pregledajte, imate svake godine otvorena je mogućnost, ništa drugo od toga. Imate izvještaj o monitoringu implementacije. Pa mi kroz CEFTA nismo izbrisali necarinske barijere. Od 2000... Znači, zašto nismo izbrisali necarinske barijere? Ja vas pitam. Ako je to alternativa. CEFTA, ja vam govorim o regionalnom zajedničkom tržištu, koji ima svoje i unutar regionalnu dimenziju, unutar regionalno tržište i međunarodnu izgradnju tržišta prema Evropskoj uniji. Dakle, s druge strane, Otvoreni Balkan, ako ste pogledali memorandume i dokumentaciju, apsolutno ne ukida nikakve barijere, nego se u svakom članu poziva između ostalog i na domaće zakonodavstvo. A domaće zakonodavstvo niti jedno od te tri države nije usklađeno sa EU zakonodavstvom. I vi mislite da je tu afirmativno i dobro da gradimo unutrašnje tržište koje neće biti prilagođeno evropskim zahtjevima, a onda da se nadamo da ćemo ići upravo ja suprotno tvrdim. Dakle, usklađivanje, pazite, ja govorim i sarađujem sa referentnim ljudima unutar, da, ja sam isto čitala. Dakle, nije pitanje memorandana, dakle, nije pitanje neke deklaracije, nekog memorandana, od nekud se mora početi. Dakle, to je neki načelni sporazum, zato se i zove inicijativa, initiative. Dakle, inicijativa je polazna osnova. Dakle, postoji jasan mehanizam i unutar, dakle, institucija Evropske unije se prepoznaje značaj stvaranja jedinstvenog internog tržišta kao brži put svih ovih zemalja da ulazak u Evropsku uniju. Dozvolite da vam kažem da sve ono što bismo radili na tragu stvaranja preduvjeta za interno tržište zemalja Zapadnog Balkana zapravo znači da stvaramo uvjete i da smo preduslovno brže na tom putu za Evropsku uniju, jer gradimo ga po modelu jedinstvenog internog tržišta Evropske unije, po istom tom modelu. Na kraju krajeva mi smo mnogo u prednosti nego što su bile zemlje, dakle članice ekonomske zajednice 80. godina, jer smo mi već u procesu EU integracija sve ove zemlje kroz sporazume o stabilizaciji i pridruživanju potpisali, usvojili niz zakona koji su zapravo transponiranje onoga što je ključni preduslov za stvaranje internog tržišta. Dakle, to su zakoni koji se vezuju za institucije, naravno, za politiku i konkurenciju koja prati i komplementarna je sa ključnim, krovnim, dakle, politikama konkurencije i principima, dakle, konkurencije i internog tržišta Evropske unije. Sve to imamo. Nadalje, imamo zakone o državnoj pomoći kojima se jasno regulira kontekst, dakle, subvencija, odnosno mogućih asimetričnih rješenja i to je sve rješivo. Dakle, s treće strane imamo, dakle, zakonsku regulativu koja se vezuje za djelovanje države kroz prizmu, dakle, javnih poziva i sistema javnih nabavke. Dakle, mi smo mnogo u prednosti danas nego što su bile zemlje članice ekonomske zajednice, vjerujte me, 80 godina kad gledate čisto regulativu. Da ako bi postojao faktor političke volje, mi ovaj projekat trebamo, između ostalog, to je moje stajalište, sad ne znanstveno, moje lično stajalište, kao projekat pomirenja. Zašto ne kao projekat? Ja ne znam šta je alternativa građenju tog mira. Zašto ne bismo na taj projekat gledali kao na projekat mostova koje gradimo? Eto, to je moje sad, ne znam. Ne, profesore Turčal, nema vremena, stvarno moramo i publici dati vremena, ali prije toga jedno pitanje za sve vas, ali molim vas da se koncentrujete samo na to pitanje, bez dodatnih komentara i širenja. Dakle, u procesu Otvorenog Balkana su već Srbija, Sjeverna Makedonija, Albanija. Crna Gora vrlo izvjesno će se pridružiti tome. Postoji li opasnost u sve argumente koje vi imate protiv
da Bosna i Hercegovina ostajući izvan tog procesa postane izolirano ostrvo i ostane ekonomska crna rupa. Ne više ni u Evropi, nego u regionu. Ja zapravo smatram da onog trenutka kada bi sve države takozvane zapadno-balkanske šestorke postale dijelom inicijative Otvoreni Balkan, da bi se oni zapravo kreirali jedno veliko izolirano ostrvo unutar Evropske unije, jer bi zapravo cjelokupne procedure uređivali u skladu sa svojim internim procedurama, u skladu sa o svemu što piše u memorandumima koji su do sad usvojeni. Dakle, već sam naglasio da se uvažava domaća legislativa koja nije usklađena sa evropskom legislativom i ono sve što je do sad afirmirano kao ubrzanje integracijskog procesa u Evropsku uniju, zapravo afirmirano je kroz berlinski proces, unutar kojeg se te iste zemlje zapadno-balkanske šestorke nisu dogovorili. I da samo još jednu stvar ne pomenim, Otvoreni Balkan ne može biti mirovni proces. Znate što? Zato što je Otvoreni Balkan, za razliku od berlinskog procesa, upravo izbacio ovaj moment kojim se kaže utvrđivanje činjenica o ratu, ratnim zločinima, pomirenju i tako dalje. To je treći paket pored vladavine prava, sigurnosti, migracija koji je Otvoreni Balkan. Evo, može li odgovor da ili ne? Dakle, mislite li da Bosna i Hercegovina mogla nastaviti uspješno bez da uđe Otvoreni Balkan, čak i kad bi svi ostali ušli? Da. Hvala lijepo. Jasmina? A znate s kojim transportom? Može Jasmina, pa ćete dobiti priliku. Pa s obzirom da moj prvi stav bio da je odgovor ne sada, a kasnije vidjet ćemo, jer je dosta otvorenih pitanja u samom procesu Otvorenog Balkana. Ne mogu sad reći da mislim da bi Bosna i Hercegovina bilo dobro poslije da ostaje izolirana, ako bi hipotetski svih 5 država ostalih ušlo u Otvoreni Balkan, što iskreno ne vjerujem će se desiti, jer sama činjenica da ne može se riješiti pitanje Kosova na taj način, ne znači da će Kosovo se integrisati. Ne vidim pod kojim uslovima bi se Kosovo integrisalo pa da mi ostanemo izolirani. Prvo to, drugo, mislim, uvažavajući stvarno sve ekonomske argumente koje sam zaista slažem se sa većinom njih, ono što je ostalo u ovoj strani protiv neriješeno su ti politički i sigurnosna pitanja koji nisam dobila odgovor kako ih prevazići, kakve garancije možemo dobiti da ih prevaziđemo. Jer ako gradimo jedan sporazum između zemalja koji nije samo ekonomski, a složili smo se da je politički, i da bi bila neka ruka pomirenja, mi trebamo dobiti neke te garancije, a nismo se dotakli potencijalnog utjecaja drugih geopolitičkih aktera na to tržište koje bismo kreirali, kakve posljedice one imale na trenutnoj geopolitičkoj sceni. Hvala lijepo. Postoji li opasnost da BiH bude izolirano ostrvo, Mihajlo? Pa de facto ne iz jednog razloga, to je što još uvijek postoji CEFTA i naravno najvažniji razlog je to što je za svaku od privreda našeg regiona prvenstveno zajedničko tržište Europske unije, tek na drugom mjestu se nalazi naše lokalno tržište Zapadnog Balkana. Dakle, sigurno neće Bosna i Hercegovina postati, ne daj Bože, kao Severna Koreja, ali će zato postojati ozbiljna opasnost da Bosna i Hercegovina izgubi veliki niz benefita i ekonomskih i političkih koji bi mogla da dobije da je članica te neke šire inicijative, bilo da je to Berlinski proces ili Otvoreni Balkan. Mi za sada vidimo da su nekadašnji, kako bih rekao, pogledi ka to kada će države Zapadnog Balkana postati članice Europske unije već polako se produžavaju ti rokovi i tako dalje, vidjet ćemo šta će od toga biti. Važno je za sve zemlje da postanu što pre moguće članice zajedničkog europskog tržišta, bilo to kao punopravne članice Europske unije, bilo kroz članice Europskog ekonomskog prostora ili neke druge mehanizme koji se sada promišljaju, a možda i isprobavaju. Ja bih rekao da je možda za Evropsku uniju Otvoreni Balkan sada postao jedno mesto gde oni uče. Drugim rečima, gledaju šta je to prošlo kroz berlinski proces, pa je bilo uspešno, a šta nije prošlo, pa nije bilo uspešno, šta prolazi kroz Otvoreni Balkan, šta ima dobre rezultate, a šta nema, i da će na osnovu toga da menjaju neke svoje strategije pristupa našem regionu i politički i ekonomski. Mi smo već vidjeli kroz nedavni govor predsjednice Evropske komisije da postoji ozbiljno promišljanje o tome da se napravi neka nova strateška inicijativa za Zapadni Balkan i mislim da bi bilo dobro da sve zemlje regionu, uključujući Bosnu i Hercegovinu, to iskoriste na najbolji mogući način, a moje mišljenje je da bi regionalne ekonomske integracije, kako god ih mi zvali, bile jedan od benefita u celom tom procesu. Profesorce Sleđić. Da pritisnemo. Dakle, ponovit ću,
nedvojbeno stojim iza stajališta sa znanstvenom argumentacijom da u svaki oblik oduglovačanja ulaska u tu inicijativu, što zapravo znači naše onda zajedničke napore da stvaramo mehanizme za što bržu, dinamičniju tu integraciju, dakle stvaranje jedinstvenog tržišta, uz podršku institucionalnu, tehničku i naravno finansijsku koju bi izvjesno pratila, dakle bila praćena od strane Evropske unije, Bosna i Hercegovina ostaje, sad da kažem, izolirano ostrvo. Šta zapravo znači u ekonomskom smislu izolirano ostrvo? Znači ostaje jedina zemlja, ne ulazim u Kosovo, dakle Kosovo je jako teško promatrati iz ekonomske prizme kao jedinstven ekonomski sistem, zato se iz tog se razloga posebno ograđujem. Dakle, ekonomija Bosne i Hercegovine ostaje izolirano ostrvo. Ovo izolirano se ne znači da ćemo mi izumrijeti u ekonomskom smislu. Izolirano znači da ćemo ostati izolirani od dinamičnog rasta koji će sigurno pratiti uvjetovanje ili stvaranje boljih uslova i konačno nadat se stvaranje internog tržišta ovih 5 zemalja preostalih, dakle ili 4. I to zapravo znači da ćemo izgubiti šanse da naše poduzetnike rasteretimo prema našim analizama, dakle da im smanjimo prvo tih 10% troška administrativnog koje one imaju pojedinci outputa pre izvozu industrijskih proizvoda, evo na prvom mjestu, pazite. Dakle, da ćemo ih lišiti tih mogućnosti ili prilika koje nudi sad pristup tržišta Srbije od preko 7 miliona građana. Dakle, u našem je interesu većem pristup tržištu Srbije, dakle iz ekonomske prizme gledano, nego iz prizme ekonomskog subjekta iz Srbije, tržištu Bosne i Hercegovine. Jer kad imate interno tržište, onda svi imaju koristi od te ekonomije obima. I to je to što je, dakle, presudno važno. Ostali bismo izolirani uz objašnjenje da izolirano znači izolovanje dinamičnog rasta. Još jedna ključna stvar, ne zaboravite, da u uslovima u kojima mi izostanemo iz te inicijative, multinacionalne korporacije promatraju tržište Zapadnog Balkana usmjereno prema zemljama koje su unutar te inicijative. U tom smislu mi dalje ostajemo potpuno izolirano ostrvo. Dakle, jedan od ključnih razloga zbog kojih zemlje ulaze u regionalne integracijske procese, između ostalog, je zapravo da stvarate tržišne uvjete u kojima ste interesantniji. Interesantniji značite da ste tržište iz kojih potencijalna inostrana kompanija može da ima korisnost od ulaska. A zamislite situaciju u kojoj mi se susrećemo sa ljudima i nekim inozemnim ljudima koji odlučuju o potencijalnom ulaganju u Bosni i Hercegovini. Kad im kažete, znate, tamo postoje 4 zemlje sa milionskim tržištem u kojem nemate administrativnih barijera, u kojem zapravo kad izvozite robu niko vas više ne pita i ne traži vam, dakle, od te i te zdravstvene institucije, od tog veterinarskog instituta neki papir, nego kaže mi to priznajemo. Dakle, imate pristup policama, pristup, dakle, svim aspektima koji se vezuju za poslovanje. Jednako ovdje u Srbiji, u Makedoniji, u Crnoj Gori. A tamo vam je neka Bosna i Hercegovina. Pazite. Tržište Bosne i Hercegovine ekonomski je fragmentiranije, razjedinjenije od tržišta zemalja članica Evropske unije. O čemu mi pričamo? I kao takva onda zemlja mi biramo da ostajemo. Uz izgovor da imamo CEFTA. CEFTA nije rješenje, CEFTA nije alternativa otvorenom Balkanu. Hvala vam lijepo, prilazimo na pitanja publiki. Pitanje ću postaviti gospodinu Gajiću i profesorici Sabini. Vezano je za Carinsku uniju. Srbija je zemlja koja, kada bude članice tog budućeg otvorenog Balkana, pravila je Carinsku uniju u najtežem položaju. Zašto? Srbija ima nultu carinu sa Rusijom, Kirgistanom, Kazahstanom i Bjelorusijom. Bosna i ostale zemlje imaju 5, 10, 15% carinu na određene proizvode. Dok Srbija prema Evropskoj uniji, iako je potpisala SSP, na niz proizvoda nije harmonizirala svoju carinu, kao što je to radila Bosna i Hercegovina, većina proizvoda koje se uvoze iz Evropske unije je nula. Srbija prije svega, ja mislim, ima ogroman problem za poljoprivredu, je li tako, gospodine Gajiću? Ja volio da to objasnite kad Srbija mora staviti nula carinu na uvoz poljoprivrednih proizvoda, zato što Bosna i Hercegovina
Albanija, Makedonija, ne pada im na pamet da podiže carinu ako pravimo carinsku uniju zbog Srbije. Moramo se harmonizirati s Europskom unijom. A pitanje je kako će u samom tom procesu postupati Srbija prema Rusiji i ove 4 zemlje sa koje ima 0% carinu. Tako da, volio bih da nam danas objasnite. Da li Srbija potencijalno ima veće štete i jedina Srbija u svemu ovome mora harmonizirati svoje carine, a carine su ključne u našem poslovanju, jer Hvala, Čolpa. Eto, to. Evo, može, Mihajlo, mislim da ste vi prava osoba za ovo pitanje. Hvala za pitanje, mislim da je jako dobro promišljeno. Tačno da Srbija ima, ona je ukinula carine na uvoz industrijskih proizvoda iz Europske unije stupanjem na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je, potpisan 2008. zaista stupio na snagu tek 2014. godine, jer je trebalo 6 godina da se to ratifikuje skroz za parlamente, tako da nije ni čudo što je trebalo dosta i godina da se ovi neki sporazumi Otvorenog Balkana ratifikuju, na primjer, u makedonskom sobranju, imajući do njihovu internu političku dinamiku. Dakle, ne zaboravite da opozicija u Srbiji napada Otvoreni Balkan kao inicijativu u kojoj Vučić pravi veliku Albaniju, što je možda ovde malo smešno iz vizure Bosne i Hercegovine gledati. Tako da Srbija je u pregovorima sa Evropskom unijom zadržala na čitav niz poljoprivrednih proizvoda visoke carinske stope koje mogu da se kreću čak i do 36% u nekim oblastima, što naravno možda pogoduje srpskim farmerima, ali ne pogoduje građanima koji kupuju hranu u supermarketima svakog dana. Dakle, svaka politika ima svoje dobitnike i gubitnike, ali kada mi pričamo o ekonomskim politikama, naš cilj je zapravo da maksimizujemo ukupno društveno blagostanje. Drugim rečima, da ako ne svima, barem velikoj većini ljudi bude bolje nego što je bilo pre neke implementirane ekonomske politike. Što se tiče Carinske unije, ja mislim da je to ozbiljno pitanje za debatu u kojoj zapravo u domenu bilo Berlinskog procesa, bilo Otvorenog Balkana nije bilo do sada uopšte reči. Drugim rečima, mi se nalazimo tek na početku procesa stvaranja ekonomske regionalne integracije, tako da ove teme još nisu došle na dnevni red. Srbija bi tu bila najveći gubitnik, imajući vidu da ona nije članica Svetske trgovinske organizacije, kao i Bosne i Hercegovine, još neke srećne zemlje poput Belorusije i Azerbejdžana u Evropi. Tako da nama odgovara da imamo potpisane bilateralne trgovinske sporazume o preferencijalnoj trgovini. Dakle, to je taj sa Evroazijskom unijom koji ste vi spomenuli i ukoliko bi mi kreirali zajedničke carinske tarife, Srbija bi definitivno morala, to jest Rusija bi sigurno podigla carinu na uvoz ovih proizvoda iz Srbije koje sada se de facto prolaze sa carinama od 0 ili 0,1%. Tako da bi srpska privreda bila tu delimično na gubitku. Međutim, nije sve samo u veličini ruske privrede, ona je tamo daleko, da dođe do nje čak i kad nema rata u Ukrajini, mora da se prođe kroz tržište Evropske unije, barem kamionima i brodovima. Tako da ne zaboravite da kad posmatramo bilo kakvu trgovinsku razmenu među zemljama, bitna je ne samo koliko su velike te privrede, nego koliko su one zapravo međusobno komplementarne i koliko su one geografski udaljene zbog troškova transporta. Tako da zapravo Srbija sa bliskom i kulturološki geografskim Crnom Gorom trguje isto koliko i sa dalekom Rusijom, iako je ona mnogo veće tržište. Dakle, mislim da su potencijalni benefiti na zajedničkom regionalnom tržištu mnogo veći nego što bi bili potencijalni gubici usled gubitka sporazuma o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom unijom u našem slučaju. Hvala lijepo. Pa evo, ja samo da dodam, dakle, da je to sve je to pitanje trenutno nekih asimetričnih rješenja, je sve pitanje rješenja, jel? I hvala vam na ovome, apsolutno ste u pravu. Iz moje prizme gledam prema analizama koje mi sada imamo, nama bi više odgovaralo da stvaramo uvjete, dakle, u uslovima Carinske unije, da stvaramo uslove, dakle, zajedničke poljoprivredne politike i da se priklonimo mehanizmima zaštite, barem djelimično koje ima Srbija, i naravno to bi otvorilo prostor da pregovaramo zajedničkim interesima, da ulazimo u nove faze pregovora, bržeg ulaska u Evropsku uniju kroz redefiniranje postojećih sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koje imamo, za koje ne zaboravite, imamo znanstvene studije koje pokazuju da od stvaranja simetričnih uslova trgovine sa Evropskom unijom, tačnije od 2013. godine, ekonomija Bosne i Hercegovine, dakle, ima značajnije gubitke. Dakle, mi smo prerano ušli u uslove simetričnosti.
I mi imamo problem, dakle izniman problem sa poljoprivrednim, primarnim poljoprivrednim sektorom, prerađivačkim sektorom. Srbija je mnogo pametnija u pogledu, dakle, upravljanju tim procesima, nema taj problem i ja vjerujem. Dakle, to su sve otvorena pitanja koja su rješiva. Pitanja asimetričnih trenutnih zakonskih okvira, regulative, politika su rješiva u tom procesu dogovaranja i pregovaranja. Ja bih volila da smo mi bili pametniji pa zadržali određene stope zaštite, uzimanje poljoprivredne politike, ne bismo doživjeli debakal koji smo doživjeli, nažalost, u poljoprivrednom sektoru, osobito, dakle, onom koji se vezuju za primarnu proizvodnju. U okviru Berlinskog procesa sve države su potpisale 3 sporazuma, odnosno sve regije i države ekonomije su potpisale 3 sporazuma, 5 ih je ratificiralo u parlamentima, potpisali šefovi država, samo jedna nije, to je Bosna i Hercegovina. Kako CRM daje alternativu toj šizofreniji u kojoj mi živimo, s jedne strane? Za koga je pitanje, samo može... Za profesora Tučova. Dobro. Drugo pitanje za negacijsku stranu, kako mi u stvari, da li mislite da bi pristupanje kroz Otvoreni Balkan ovim tehničkim pitanjima ili hodanje na 2 vode, bar ovo što se, kad se tiču nekih političkih senzitivnih tema, olakšalo da se ovakve procesi bar neutraliziraju iz perspektive Republike Srpske, jer je to poprilično popularno da ako idemo u taj Otvoreni Balkan koji već ima Brednika, kad ima u Bosni i Hercegovini, nekako je lakše progurati te stvari. Za afirmacijsku stranu 2 pitanja. Prvo, Mihajlo, mi smo već razgovarali o tome kako bi, evo, kada situacija s Kosovom bila, kada su Bosni i Hercegovini i Srbiji unilateralno uveli 100% carine na naše proizvode, mi smo jedini trpili tu, ostali u CEFTA su jedva dočekali da uđu na ta tržišta. Šta danas Otvoreni Balkan nudi kao garanciju da se tako nešto neće ponoviti? S jedne strane, i za vas, profesorice, pitanje, ako Otvoreni Balkan može da evoluira sa tačke da nema ništa u dokumentima, da postane tako velika stvar, zašto CRM ne može? To je pitanje koji de facto pokazuje da redovno evoluira i postavlja, kao što je profesor već rekao, mnogo ambicioznije zahtjeve pred sebe, upravo zbog pritiska da se ne desi da euroskeptici najveći u regionu vode protiv se. Pitanje unutrašnje politike Bosne i Hercegovine je zapravo pitanje uvijek za Nobelovu nagradu. Kada ga riješite, možete, vjerovatno ćete dobiti Nobelovu nagradu. Ali imamo sljedeću dilemu koja osporava priču o Otvorenom Balkanu. Zbog toga što je nepoznanica, u prvom redu institucionalna nepoznanica. Postavlja se pitanje, prvo, kako će Bosna i Hercegovina, koja nije jedinstveni ekonomski prostor, neko objasni da jeste, ući i kreirati, postati dijelom jedinstvenog ekonomskog prostora unutar ovako podijeljenih nadležnosti, kreirati zajedničku poljoprivrednu politiku, da ta zapravo priča o Otvorenom Balkanu neće daljnije polarizirati situaciju u Bosni i Hercegovini, tako da što će zapravo najsnažniji akter, hegemon u regiji, a to je Srbija, razgovarati i imati mehanizme zapravo da se pregovori vodi sa 2 ministarstva poljoprivrede. I dalje dovodi do raslojavanja. Drugo pitanje koje se postavlja, koje sam ranije htio već postaviti, koji je zapravo odgovor zašto je Otvoreni Balkan pogrešna inicijativa. A hoću zaista da malo tu iskarikiram. Znate, mi unutar Bosne i Hercegovine imamo različite mehanizme blokade bilo kojeg zakona koji ima vezu sa evropskim integracijama. Jel tako? Možete na svim nivoima blokirati. I onda šta mi uradimo? Mi stvorimo još jedan EU integracijski mehanizam koji uvodi još jednu 3. blokadu. A u slučaju Otvorenog Balkana mi imamo već regionalne inicijative, uključujući zajedničko regionalno tržište, koji zapravo sve to može da uradi puno efikasnije, gdje imate i mrkvu i štap, zato što je naslonjen na Evropsku uniju, i mi onda očekujemo da ono što nismo mogli tamo gdje postoji mrkva i štap, da ćemo riješiti unutar država koji, da se našalim, imaju izuzetnu tradiciju da gradi odnose zasnovane na povjerenju, pregovorima, uvjeravanjima i tako dalje. Mislim, hoću namjerno da, jer naprosto nemamo tu tradiciju. Mi nemamo tradiciju, ako malo prije neko spomenuo baltičke države, skandinavske, to su države koje se u ovoj teoriji u kojoj ja govorim nazivaju istovremeno i sigurnosnim zajednicama, jer su
sposobne da sve svoje sigurnosne, međusobne sigurnosne izazove kako rješavaju mirnodopski pregovori. Možemo se neko sjetiti neke tradicije unutar balkanske regije u kojoj smo mi neki naš sigurnosni izazov riješili na mirnodopski način. Tu su neka pitanja, dakle, zašto, zbog čega zapravo, zašto da mi preslikavamo, mi praktično na otvoreni Balkan preslikavamo već našu unutrašnju kompleksnost koja nam sve to onemogućuje. I mi ne možemo tu ništa riješiti kroz otvoreni Balkan, jer on nema ni mrkvi i štapa. Zajedničko regionalno tržište ima i mrkvu i štap. Ima jednu dugoročnu mrkvu koja jeste Evropska unija. Jer vjerovatno bi ono što zapravo je afirmiru, berlinski proces jeste zajedničko regionalno tržište. Nije afirmiru ideju otvorenog Balkana. Hvala lijepo, Jasmina. Ja ću se referirati na ovo hodanje na 2 vode ili 3 ili 4, koliko ih ima ovdje. I da li bi u ovom slučaju ove vode, je li možda neke stvari lakše prolazilo Bosni i Hercegovini, uzimajući u obzir blokade sa strane entiteta Republika Srpska. Pa ne isključujem tu mogućnost s obzirom na to da kako se dosadašnji procesi vodili u tom entitetu. Dakle, sasvim je mogućno i mislim da je pitanje bilo dijelom retoričko. Ali kontraefekat takvog nečega u drugom entitetu bi također bio moguć. Jer bi, upravo kako je profesor rekao, to pokazalo jednu širu sliku ko u stvari vodi te procese i koliko je to uplitanje Srbije, od kojeg, kako kaže Nihad, ne treba da se bojimo, veliko ili nije, ali dakle to je opet neko unutarnje političko pitanje, ali se slažem, treba dovući stolcu, zato i nisam rekla ne nikako, jer mi trebamo pregovarati uvijek, mi trebamo imati vanjsko-političke strategije bolje i prema Evropskoj uniji, i prema inicijativi Otvoreni Zapadni Balkan, i prema berlinskom procesu, i prema zajedničkom regionalnom tržištu, mi moramo generalno imati bolje strategije. I sasvim sigurno treba biti uključeni, pratiti procesi, inače ste sasvim izolirani. A sada što se tiče mrkve i štapa, problem s ovim procesom je što ne vidim uopće koje je povrće na kraju tog štapa. Lijepo, Mihajlo. Pa ja se nadam da je to povrće na kraju neko briselsko, da ćemo zapravo da kreiranje zajedničkog regionalnog tržišta, naravno da će imati svoje ekonomske benefite, ali su oni mnogo manji od ekonomskih benefita učešća na zajedničkom evropskom tržištu, tako da mi treba bilo berlinski proces, bilo otvoreni Balkan da posmatramo zapravo kao neku vrstu međucilja kao ulasku u evropsko zajedničko tržište. Što se tiče Arisovog pitanja, trenutno ne postoji zvaničan mehanizam rješavanja konflikata koji mogu da nastanu u okviru inicijative Otvoreni Balkan, jer zapravo Otvoreni Balkan i dalje nije neka organizacija tipa RCC-a gde posede neke birokrate koji štikliraju kućice na papirima koji im dolaze. Kad pričate recimo sa biznisima kao što su američke privredne komore u regionu, oni su jako besni i nezadovoljni sa berlinskim procesom, jer oni ne vide ništa da je to zapravo njima olakšalo poslovanje oko regionalnog inicijativa, tako da me baš interesuje, možemo pričati kasnije odakle tebi taj utisak da Otvoreni Balkan na neki način hijackuje zasluge od zajedničkog regionalnog tržišta. I recimo istraživanje koje se radili MČM, to je Američka privredna komora, u Srbiji, Severnoj Makedoniji i Albaniji, vezano za prekogranične procedure i trgovinu od prethodnih godinu dana, su pokazali da je prosečno smanjenje troškova vezano za uvoz i izvoz robe preko granice zemalja članica Otvoreni Balkan, smanjen za 80%, u domenu poljoprivrednih proizvoda, dakle fitosanitarnih standarda, do 95%. Dakle, to je značajno smanjenje u okviru samo ove 3 zemlje. Dakle, to nije posledica regionalnog zajedničkog tržišta koje je nastalo ili nastaje berlinskim procesom, nego upravo ove inicijative Otvoreni Balkan. Dakle, poslovna zajednica već vidi neke direktne benefite. I ovdje bih samo rekao da je Srbija za sada, pošto imamo taj problem implementacije na terenu usvojenih pravila, zapravo više otišla u otvaranju svog tržišta za proizvode iz Albanije i Makedonije u domenu poljoprivrednih proizvoda, nego što su ove 2 zemlje upravo zbog kašnjenja u ratifikaciji tih zakona zapravo uradile za svoje tržište. Tako da eto, Srbija se ovdje pokazuje kao neka vrsta frontranera u celom procesu. Hvala lijepo, profesorce. Pa evo, dosta od ovog pitanja je već odgovoreno, ja ću se u potpunosti složiti i nadovezati da, dakle, još nešto kažem zašto je ta inicijativa drugačija. Sad možda iz nešto drugačijeg ugla. Dakle, prvo, mi smo, dakle, ova postavka hegemon
je nešto što se može pripisati tom konceptu straha, taj nametanje nekih apstraktnih nesigurnosti, sigurnosti, to je ono kad ja karikiram u svom pisanju, kažem strah od velikosrpska, ajte da nazovemo to imenom i prezimenom, ako već govorimo. Dakle, ja nemam tih predrasuda i dakle, šta je razlika? Ja upravo vidim brojne prednosti u inicijativi kojom bismo zapravo mi trebali težiti da mi upravljamo, kad kažem mi, dakle zemlje članice, sad inicijative, sutra nečeg drugog, Otvorenog Balkana, i da zapravo kroz stvaranje uslova zajedničkih interesa, prepoznavanje eksplicite zajedničkih interesa zemalja Zapadnog Balkana, tražimo institucionalne mehanizme podrške Evropske unije kao mehanizam našeg bržeg puta. Razumijete? U uslovima kojima se vidi ovi u strahu, vide prednost štapa i mrkve, ja kao znanstvenik vidim rizik štapa i mrkve. Dakle, rizik štapa i mrkve ovdje se aludira da, dakle, štap su ti neki dobronamjerni iz Evropske unije, a mi strahujemo od ovih zlonamjernih hegemona iz regiona. Mi trebamo premoštavati te strahove i shvatiti da mi imamo svaki osnov da prepoznamo naše zajedničke ekonomske i društvene interese, koji, odgovorno tvrdim, se u pojedinim aspektima suprotstavljaju interesima Evropske unije. Izlazak iz berlinskog procesa i fokusiranje isključivo na stvaranje jedinstvenog internog tržišta, dakle zemalja Otvorenog Balkana, koji ne može biti preko noći, bivaće tim pregovara, što mi više napora ulažemo, to ćemo biti brži u toj dinamici, što budemo brži, to će biti bolje za sviju. To zapravo znači da ćemo mi biti sposobni da upravljamo našim interesima. To zapravo znači, ako postoji faktor političke volje za stvaranje ekonomskih integracija, dakle stvaranje tog ekonomskog, dakle, bloka koji nosi dobrobiti svima, to znači da ćemo mi moći da prepoznamo ine aspekte naše saradnje, koji mogu biti poljoprivredna politika i zajednička ili kooperacija na industrijskoj politici, koji mogu biti značajan faktor kojim bismo mi bili, da kažemo, neka bolja ekonomska snaga koja bi mogla da, uslovno rečeno, se trudi da redefiniramo i ubrzamo proces integracije, redefiniramo postojeće sporazume o stabilizaciji trgovini, postoji pogotovo one koji se vezuju za sam aspekt trgovine sa Evropskom unijom. Nama u korist, svima nama u korist. Dakle, i mi se sad izdvajamo iz tog mehanizma mrkve. Mnogo tu tog štapa nije dobro za nas, vjerujte. Dakle, mi imamo sistematične analize koje između ostalo govore o rizicima i ekonomskim troškovima ulaska ovih zemalja, recimo, isto dio berlinskog procesa, u Evropsku energetsku zajednicu. Dakle, mi stojimo nasuprot, mi, kad kažem mi, zemlje potencijalno članice te inicijative Otvorenog Balkana, sa zajedničkim interesima koje trebamo prepoznavati i ulaziti u pregovore sa Evropskom unijom. Dakle, lišavajući se tog štapa i boreći se, zajedno prepoznavajući te interese, boreći se za te interese i dobivajući podršku, jer mi sad već prepoznajemo podršku Evropske komisije za tu inicijativu koju mogu pratiti značajni i institucionalni, i krovni, i financijski mehanizmi i tehnička asistencija. Dakle, i onda zapravo vrlo je važno naglasiti da određeni aspekti berlinskog procesa i na sporazume neki koji su potpisali ishitreno, nisu dobri za nas. Inicijativa Otvoreni Balkan nam daje mogućnost, daje nam političku moć, daje faktor pregovaračke snage zemalja Otvorenog Balkana, pazite sad, da se suprotstave interesima Evropske unije. Dakle, izađimo iz predrasuda, govorimo o činjenicama, govorimo o brojevima, govorimo o nalazima. Dakle, nisu svi interesi Evropske unije naši interesi. Kad to prepoznamo, onda ćemo biti sposobni prepoznati interese zemalja Zapadnog Balkana. Zato inicijativa Otvoreni Balkan, ona jest inicijativa. Sve o čemu je profesor govorio stoji. Ali šta je alternativa? I hajmo to vidjeti kao priliku. Pa ako dođemo za stolom u fazu u kojem prepoznamo problem koji ne riješi, to je drugo. Ali nemojmo sa predrasudama, sa skepsom, sa strahovima.
Hvala dakle, lijepo. To je konačno što još mogu dodatno reći. Hvala na pitanju. Hvala svima na izlaganjima. Evo sada da vidimo koja strana je pobjedila. Dakle, na početku debate sam vas pitao da li ste za ulazak u Otvoreni Balkan. A sada ću vas opet isto ću vas pitati. Na osnovu toga koliko vas je promijenilo mišljenje, donijet ćemo zaključak koja strana je bila uvjerljivija. Dakle, da li ste da BiH pristupi Otvorenom Balkanu 3-4 sata? Dignite kartone. Čini mi se da je sada mnogo više crvenih kartona nego na početku, pa lijevu stranu moju možemo proglasiti pobjednikom ove debate. Čestitam. Naravno, hvala svima što ste pratili našu debatu. Hvala još jednom našim debatantima i učesnicima. Jedini zaključak kojeg ja mogu donijeti na kraju ove debate jeste da očigledno između pogleda politike i ekonomije na jedno te isto pitanje postoje dubinske razlike, zavisno iz kojeg ugla gledate. Hvala još jednom na pažnji.